ntugacikwe n'amakuru y'inyigisho n'ibiganiro bya Reni Today. Ndabasuje kandi ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Kaze mu kiganiro Reni Today Showbiz Tonight cyo kuri uyu munsi turi tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Bikanizere ko mumeze fresh sana. Ese ku isi haravugwa iki? Ni izihe nkuru zigezweho? Bazaniye inkuru y'akababaro ku bakunzi ba sinema by'umwihariko filime y'uruhekane yitwa Squid Game. Umwe mu bakinnyi bayo yitabye Imana. Nugenda udakoze subscribe wa muntu we, ejo ni heza ntawamenya. Today is another day. Lee Jo-seul wamenyekanye muri season ya mbere ya filime y'uruhekane yitwa Squid Game yamamaye ku isi hose yitabye Imana azize kanseri yo mu nda. Yalalalala. Uyu mubyeyi wari ufite imyaka 81 yapfuye nyuma yuko mu mezi 3 ashize yari yasanganwe iyi ndwara. Lee Jo-seul yagaragaye muri season ya mbere ya Squid Game yitwa Park Mar-soon, aho yari umubyeyi wa Hwang Jun-ho ubusanzwe witwa Wiha Jun. Mukase wa Hwang In-ho cyangwa Front Man muri iyi filime ubusanzwe witwa Lee Byung-hun. Uyu mubyeyi yitabye Imana ari mu rugo iwe mu mujyi wa Uyejeongbu muri Korea y'Epfo. Nkuko ikinyamakuru The Chosin Ilbo kiwabo cyabitangaje, ni gutyo bimeze. Mu myaka 30 ishize nabwo yari yasanganwe kanseri y'ibere, ahabwa ukwezi kumwe ko kubaho, ariko yahanganye n'iyo ndwara imyaka 13 yose mbere yuko byemezwa ko yakize burundu. Mu Gushyingo umwaka ushize 2024 nibwo yari yasanganwe kanseri yo mu nda. Imihango yo kumusezeraho izabera ku bitaro bya Shinchon Severage kwa 5 Gashyantare 2025 ubwo nejo. Lee yatangiye gukina filime mu 1964. Yagaragaye muri filime nyinshi z'uruhekane zigiye zitandukanye muri Korea mu gihe cy'imyaka myinshi yamaze mu mwuga we. Muri zo harimo Country Diaries, The Uncanny Counter na The Present is a Beautiful. Yagaragaye kandi muri filime yo mu bwoko bw'iziteye ubwoba yitwa Train to Busan. Lee Jo-seul ni umwe mu bari bafite izina rikomeye muri sinema muri Korea y'Epfo. Rero Squid Game ni filime y'uruhekane yo muri Korea y'Epfo yakozwe na Hwang Dong-hyuk. Yasohotse kuri Netflix muri Nzeri 2021, ikaba yarakunzwe cyane ku isi hose kubera inkuru yayo yihariye, ubutumwa bukomeye n'udushya twinshi dutunguranye. Incamake nababwira kuri iyi filime rero, inkuru ikurikira Sewong Ji-hoon, umugabo ubayeho nabi kubera ibibazo by'amafaranga, ashishikarizwa kwitabira irushanwa ry'ibanga aho abantu 456 barushanwa mu mikino yo mu bwana, ariko mu buryo bwica. Ahangaha rero muri uyu mukino witwa Squid Game utsinzwe aricwa, naho utsinze agahabwa amafaranga menshi cyane. Mu gihe abitabiriye irushanwa barwana no kurokoka, habaho gucudika, guhemukirana no gutahura ibanga rikomeye by'aya marushanwa. Hari impamvu zigiye zitandukanye rero zagiye zituma iyi filime ikundwa cyane yitwa Squid Game. Icyambere harimo ibitekerezo bishyashya bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hagaragaramo kubangikanya imikino y'abana n'ingaruka z'ubugome byateye abantu ubwoba n'inyota yo gukomeza kureba iyi filime yitwa Squid Game.
ikindi cya kabiri ni ubutumwa burimo bukomeye. ni ukuvuga ngo iyi filime igaragaza ibibazo by'ubusumbane bw'amikoro, amadeni n'uburyo abantu babaho mu bukene. ikindi kandi iyi filime ifite abakinnyi bakomeye by'umwihariko ndetse no ku isi. ni ukuvuga ngo buri mukinnyi afite inkuru ituma abantu bamukunda cyangwa bamwanga, bigatuma barushaho gukomeza kuyikurikira. ntabwo ari ibyo gusa, ifite n'udushya twinshi tugiye dutandukanye. ni ukuvuga ngo inkuru uko igenda ihinduka mu buryo butari bwitezwe, bituma abantu bifuza gukomeza kureba ibikurikiyeho. igakomeza kwitwa filime y'uruhererekane season, ifite ama episode agiye atandukanye. dore ibyitezwe muri season ya kabiri. Netflix yemeje ko Squid Game izakomeza mu gihembwe cya kabiri cyangwa season ya kabiri, aho hari abakinnyi bashya bazagaruka. ese nawe uriteguye? mu bakinnyi bashya rero uwo twakwitega n'uzasimbura uyu muvandimwe Ri witabye Imana nyuma wari ufite imyaka 81. nta kundi nagire iruhuko ridashira. iyi ni Rani Today, njyewe ndirabona ari Nshimiyimana. ndagushishikariza gukomeza kudukurikira mu buryo bugiye butandukanye ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye. twitwa Rani Today, Facebook, Instagram, Twitter cyangwa X, YouTube channel, TikTok n'izindi mbuga zigiye zitandukanye. hose twitwa Rani Today. Rani Today. reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. wahisemo neza kwimvira Rani Today ndetse no kubana natwe. gukora subscribe byo ni ingenzi hano kuri YouTube channel yitwa Rani Today. Today's another day. ibihe byiza. ntugacikwe n'amakuru, inyigisho n'ibiganiro bya Rani Today. Rani Today. Rani Today. Rani Today. Rani Today updates the news.